Mamahawa mo diha sa Babylon. Lugwa mo diha. Nagunob na. Og dili mo mapahawa, matambakan mo siyang pagkagunob or maigo mo sa gaba sa iyang pagkamakasala. Hilabihan mang yun kabug at paminaw ng mga pulong nga mga igsoon. He has just given His promise. I'm not going to destroy the world with the flood. Again, every time you see the rainbow, remember, that's the symbol of my promise to you. But look at these people. Magtukod tagturi. Nga taas kayo. Kutob sa kataas nga. Ug muabot pa man ang luno pag-usab. What does that mean? They were defying God's word. Wa sila mutuo sa pulong sa Diyos. What is the history of Babylon as described in Revelation? Okay. Our topic this evening is the call to come out of Babylon. Wow! Babylon! Come out of Babylon! Before that, let me give you a little bit of an introductory story. Sometime in October 5, 1982, that was Wednesday, a girl who was 12-year-old, Mary Kellerman, a resident in Chicago, awoke unusually early complaining of a sore throat and runny nose. Concern ang iyang parents nga ang ilang anak nagmata, may gibati nga kanang sore throat o runny nose, gitagaan sa iyang parents og Tylenol. Is extra strength Tylenol capsule. Pagka alas 7 sa buntag mga kaigsuonan, nakaplagan sa mga ginikanan ang ilang himatyon nga anak dito sa banyo. Himatyon. Before the end of that week, 7 residents of Chicago has reported that they have died. Actually, ang mga pamilya na namatay ang ilang sakop sa panimalay o gitrace up nila kadto human nila tumara ang Tylenol. Wow! You know kana nga pizza, October 1982 was one of the very well publicized nationwide drug alert o saka crisis nga nahitabo dito sa Amerika where immediately, human sa mao nga balita, ang tanan nga mga drugstore, gipakuha dayon ang tanan nga mga butilya o mga kapsula sa Tylenol. It was a crisis. No one dreamed that someone, somewhere, somehow, had tampered with the analgesic capsules and lacing them with cyanide, which is a poison so deadly, it can kill people within minutes. People became wary of all over-the-counter medication. Everyone wanted to know the facts before buying. You see, those who died from the adulterated capsules did not know the facts. They were victims of a madman's hoax. Mga kaigsuonan, the pure Word of God gives us a warning. Centuries ago, a worldwide hoax has been deceiving millions, and it can be you or someone you love. A power has been tampering with the pure teaching of God's Word, adulterating His truth with fallacies just as deadly as the tainted Tylenol capsules. And God has sounded a worldwide alert. And we call this worldwide alert the final warning of the 3 angels in Revelation 14. Naisgutan na nato part ni ini sa milabay nga mga kagabhion ang pipila kabahin ni ining 3 angels message. Ang first angel's message kadtong lanog nga sultis manulunda, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heaven and the earth. Ato na nga gipasidaan.
ang mensahe sa pagpabalik sa husto nga hinungdan sa pagsimba sa Dios, ang iyang pagkamaglalalang, ipalanog kana sa tibuok kalibutan. Ang mensahe kalabot sa paghukom nga nahiabot na, nagsugod na dito sa gingharian sa langit, ipalanog kana sa tibuok kalibutan. Kay musugutag sa dili, umaabot kita sa adlaw sa paghukom ug mga kaigsuonan, ang matag usa kanato gipahinumduman ni ining panahon nga dunay krisis ang kalibutan nga ang mga tao karon nangigiyon tuo mo mong naay Dios. Walay Dios ang atheist. Sa panahon nga ang atheist o ang evolution nag-deny sa account of creation in the Bible. Nag-deny sa existence of God. Ang appropriate kaayo ang first angel's message. Simbaha siya nga naglalang sa langit ug ayuta. Mauna ang unang mensahe nga giusab pinaagi sa atheism o sa evolutionism. Apan ang ikaduhang manulunda, the second angel's message in Revelation chapter 14 verse 8, mabasa nato ning pinulungan. And another angel followed saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Now, kanang pasidaan nga nalumpag na ang Babylonia, makalibog na sa ato. Because in reality, pagsulat ni Juan sa pinadayag, the book of Revelation, Apocalypse, pagsulat niya ni Ana, wala na'y Babylon. Because Babylon was destroyed by Cyrus 539 BC. Pagsulat ni John sa Revelation, sometime mga 94 AD na. So almost, matawag tag 600 years na, wala na ang Babylon sa mapa. Na ang destroyed places na lang at tua sa usa ka dapit about 50 or 60 miles of Baghdad. Ang ruins nga natabunan na sa mga balas sa desierto. So, why would John say Babylon is fallen and then naapagin say warning kana ang Revelation 14 verse 8 mana. Babylon is fallen, second angel's message, the last warning message. Apan sa Revelation 18 verse 4 na ay sumpay sa maong pasidaan. I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. Makalibog ni. Because I told you, the book of Revelation was written sometime between 90 to 98 AD when John the Revelator, the oldest of the disciples of Christ nga nahibilin, all other disciples of Christ has already died since Christ ascended back to heaven in 31 AD. One by one, they were killed, and most of them were killed as martyrs. Martyrs gani, gipatay tungod sa ilang pagsaksi. That's the word martyrios in Greek. Gipamatay ang mga disciples, including ni Paul, nga gipalungguan ni Emperor Nero sa iyang ulo sometime in 54 AD dito sa Rome. Including ni Peter, nga sumala sa extra-biblical materials, gipalansang sa emperador sa krus, nga tuwad, kay dili man siya musugot, nga ilansang siya sa krus sa maura nga posisyon. Silang tanan nga mga tinunan, nangamatay na ang nahibilin, ang original nga tinunan ni Jesus nga iyang gibinlan sa iyang inahan nga si Maria, dito sa Kalbaryo sa krus iyang kamatayon. John the Revelator. See, John, the Revelator, was one of the 12 disciples of Christ, the brother of James. Kana si James ug si John mo nagingalag the sons of Zebedee, the sons of thunder. Nailhan na sila. But John was young as Christ. But now siya nalay nabilin, all the others already died. But at the time when he wrote the book of Revelation, pagsulti kaniya mahitungod sa mensahe sa duha ka manulunda, Babylon is fallen, ug sa pag-reveal kaniya sa Revelation 18 verse 4, Come out of Babylon so that you will not become partakers of her sins, ug dili sad ka maigo sa mga plagues nga anha sa iya ipaigo. Pagsulat ni Ana ni John, Babylon has long been gone. So there must be a meaning of this word. Modern Babylon, you cannot find it. Well,
dunay sulti sa ubang mga magsusulat. Saddam Hussein, before he died, when he attempted to conquer Kuwait, and the United States got mad at him and drove him, hence the Desert Storm, the war in the 90s in the desert of the desert there between Iraq and Kuwait. Anang panahon na mga kaigsuunan, nadiskubrihan sa ubang mga scholars nga Saddam Hussein actually was thinking that he is the reincarnation of King Nebuchadnezzar. Nga ang naputol nga kalihukan ni Nebuchadnezzar sa pag-conquer sa mga nations around him, siya'y mo padayon mo nang iyang gikonquer ang Kuwait. Di man mo sugot ang United States. Muna nga hangtod din taon, namatay si Saddam Hussein sa panahon ni President Bush. But our point is this, ang Babylon nga gisgutan sa Revelation 14 verse 8, Babylon has fallen, has fallen. It has long fallen, long time ago. Og mga kaigsuunan, og kanang giingon sa Revelation 18 verse 4. Come out of Babylon. Symbolic nga Babylon ang gisgutan. It's not the literal Babylon. Indeed, there is, as we continue our study, we will discover from the Bible that the name Babylon used in Revelation is only a symbol of the apostate religious organization from antiquity to the close of the earth's history. The fallen condition spoken of by John is a departure from the purity and the simplicity of the gospel that people received from Christ and preached by the apostles. So, kanang Babylon has fallen. Ang meaning ni Ana kay Galaan, when it talks about Babylon has fallen, ang meaning ni Ana, nagunob na ang apostate nga movement nga nag-introduce og something nga nakapaguba sa original nga doktrina or pagtulunan nga gilitok ni Ginoong Hesus. Now, akong ipaila-ila kaninyo. Sa Bible, doon ay ginganlag a tale of two women. Particularly in the book of Revelation. Sa Revelation 12, we are introduced to a woman, ginganla na siya the virtuous woman, wearing a white robe, standing on the moon, and having a crown of 12 stars. She is pregnant. But while she is pregnant, the dragon was watching so that as soon as she gives birth, at ngan sa dragon, aron iyahang sakmiton ang bata nga gipanganak sa maong babae. That's the first woman, Revelation chapter 12. And by the way, that is a representation of God's true church. We may have another topic for that which may not be in this series, maybe sometime in some future series, but for some of you who are interested in knowing that, please contact our Hope Channel South Philippines for further Bible study or for literatures that can give you enlightenment. Apan, ang first woman, kay tale of two women man ang atong isgutan. The first woman represents God's true church, that's Revelation 12. But when you go to Revelation 17 and 18, madiskubrihan ninyo nga naapoy another woman diha. O kana nga woman, gisimboluhan sa apostate church system. Meaning, ang simbahan nga Christian ang iyang ngalan, Christian ang iyang representation, pero ako na ning gidefine sa inyo the other night. Ang word nga apostate nagpasabot tapad sa tinuod, murag tinuod, apan dili tinuod. Tapad. Sama sa gipasidaan ni Pablo sa iyang katawhan sa wala pa siya namatay. Nga matod pa niya, inigtalikod ko ang iglesia sulungon sa lubo nga dili mo pasaylo sa panon. That's the persecution of the first century Christians. But ang ikaduha nga part sa iyang prophecy katong niingon sa pagsulti, og ako mong sultihan, gikan sa taliwala ninyo, may mga magtutudlo nga mubuto, nga magsultig binalitad nga butang, og magdala og mga tinunan uban kanila. The apostasy
from within the church, when some of the leaders of the early church will bring doctrines not according to the gospel of Christ and preached by the apostles, but something that is a little different, a mixture of paganistic and Christian doctrine. Giminyo ang paganism o ang Christian doctrine. Now, we will try to help you now to understand what is the meaning of spiritual Babylon, which is described in Revelation 14. Arita paingon mga igsoon sa pag-address yun ni ini nga babae, Revelation 17, verse 3 to 5. Matod pa ni John, I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones, and pearls, having in her hand a golden cup. Verse 5. Verse 4. Full of a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. Nagdaladala ang maong babae og usa ka kupa nga matud pa sa binisaya pa nga pinulungan, ang sulod sa maong kupa mao ang iyang pagkadautan ug ang iyahang pagkamananapaw, her fornication. And on her forehead ug sa iyang agtang adunay ngalan nga nahisulat. Unsa ang iyang ngalan? Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Wow! Grabe nga pinulungan. Mother of harlots? Inahan sa mga babaeng bigaon? Wow! That is a very, very, very sad description, a very pessimistic view of a woman described with beauty nga napuno sa ornaments. Sa ato pa, og imong i-review pag-usab ang gisaysay dito, kini nga babae maka-afford. Nakapamalit siya mga alahas, doon na siya bahandi, nakapahimo siya tanang klases pagpagwapa siyang kaugalingon, apan ang ngalan niya, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and the abominations of the earth. Inahan sa mga bigaon o sa tanang pagkadautan sa kalibutan. Now, I was telling you, this is a body tumor. This has to be removed. We are going on with the process of spiritual surgery today, and the doctor has already seen how terrible this tumor is. Apan aron masabtan ninyo na pag-ayo, ato na sang subayon. Kining ginganlan sama sa equivalent nga ginapasantop karon sa atong kagamahanan, atong subayon contact tracing. Subayon nato ang historical tracing ug ngano man nga nagamit man ang Juan, ang pinadayag kapitulo 14 ug pinadayag kapitulo 17-18 sa pulong Babylon. Pamahawa mo diha sa Babylon. Lugwa mo diha, nagunob na. Og dili mo mapahawa, matambakan mo siyang pagkagunob or maigo mo sa gaba sa iyang pagkamakasala. Kilabihan man yun, kabugat paminaw ng mga pulong nga mga igsoon. There must be a reason why these terms are used. Okay, let me now trace you back to you. What is the history of Babylon as described in Revelation? Okay. Aron mahibaw animo ang term nga mother of harlots or the source of all false teachings and abominations that have poured into the world, we go back to to Old Testament times. Many times in Scripture, God pictures idolatry or apostasy from His truth by His people as adultery or fornication. Di ba ako naman ang gisulti sa inyo? Ang commandment number 1 o commandment number 2 sa 10 commandments, thou shalt have no other gods before me. Related ang commandment number 2, thou shalt not make unto thee graven images, and thou shalt not bow down your heads to them. Thou shalt not bow to them. Speaking of the Israelites, while they were in the peninsula or valley of Sinai, on their way out of Egypt towards
Palestine. Speaking of that, nahibaw mo sa nahitabo, while Moses was up there in the mountain talking to God for 40 days, ang mga Israelites influenced by the leaders, ang apostate leaders, si Kore, si Dathan, and si Abiram, niauhag sa mga tao. Wala naman ang atong Pangulo. Gipasagda naman ta. Wala naman po ang tingog sa iyang Ginoo. Biyaan naman ta. Magbuhat ta og usa ka Dios nga atong masimbah. Kay di man magsilbig, wala tay simbahon. And you know the story. Nagbuhat sila og golden calf. Ang tanang mga alahas nga dala sa mga Israelhanon gipangayo ni Kore, Dathan, and Abiram, unya gipatunaw nila o gipurma nila nga golden calf. Kaigsuunan, idolatry. Apostasy. God said, "You shall call me my father and not turn away from me. Surely as a wife treacherously departs from her husband, so you have dealt treacherously with me, O house of Israel, says the Lord." Ato na ning gisgutan, ang Israel mao ang God's chosen people. Iyang gitugutan nga musanay ang Israel kay iyang tuyo nga ang Israel ang mopreserbar sa pag-ila sa usa lamang ka Dios, ang Dios nga makagagahom, ang Dios nga maglalalang. Apan in the course of time, ang Israelites ni apostatize. Unsay meaning sa apostatize? Ilang gitalikdan ang kaputli o kaanindot sa pagtulunan, sa pagtuo sa Dios, pinaagis sa pagsimba og Dios-Dios. Ancient Babylon. Why does this scarlet woman of Revelation called Babylon? To understand the significance of this title, we must go back and trace social or contact tracing. Atong trace upon. Kanusa nagsugod ang kanusa nimo mabasahan ang pulong Babel or Babylon sa Bible? Well, immediately after the flood, during the time of Noah. You see, remember, Noah was preaching to the people to serve God and hear his message of warning that there will be a flood, and so that people will be saved, they should come into the flood, which could have been sufficient sa pag-akomodar og daghang mga tao. Pero eventually, ang ning sulod, si Nuera, ang iyang asawa, ang iyang tulo ka anak lalaki, o ang ilang mga asawa. 8 ra sila kabuok. Apan pagkatapos sa lunop, ang kaliwatan ni Noe, maunay na himong tinubdanan sa kaliwatang tawhanon. Tuloy ang anak, si Shem, si Ham, o si Japet. So kitang tanan nga katawhan nga nias kalibutan karon, tulura ang atong gigikanan. Although originally, mga liwat kita ni Adan ug ni Iba sa wala pa ang lunop, apan ang milukop sa kalibutan, kaliwatan na ni Shem, ni Ham, ug ni Japet. Na naay description ang biblical nga genealogy. Asa kita nga race. Ang Israelites, Semitic gina sila. Ang Americans, Semitic na sila. Kita nga mga Malaysians or brown race, gingan lang tag Japhetic. Ang mga Hamitic, kanang mga, sa genealogy, ang Africans o ang uban pa nga pundok, nga sama kanila, Hamitic ang term kanila. Now, the children of Noah was multiplied after the flood. Sa pagka-multiply na niini, ingon ang Diyos, look pa ninyo ang kalibutan. Mo na'y plano sa Diyos. Apan, usa ka pundok sa katawhan, ang mga kaliwatan ni Ham, particularly si Cush, wala sila ning lukop, apan dito sila nagsitol sa lugar nga daplin sa Kibali crossing sa Tigris River ug sa Euphrates River, kanang gingalag the plain of Shinar. Mao na ang gisaysay sa ato sa Biblia. Diha sa plain of Shinar, pagkapundok sa mga tao, frisko pabaya ang saad sa Dios kanila, nga nag-ingon ang Diyos kanila, human sa lunop, nahibaw sila nga ang ilang apuhan o
ug amahan sinuwi gisultihan na sa Dios. Dili na nako, I'll not going to destroy the earth again and the people that are living in it with the flood. Aron mahinumduman ninyo na, tanawan ninyo ng bangaw, the rainbow. The rainbow is the covenant of God, meaning I'm not going to destroy the whole earth again with the flood and the population of the earth with the flood. I'm not going to do that again. Kining atong mga ginagmay nga floods karon, dili ni mao ang iyang gimin ana. Apan the world will not be destroyed by the flood anymore. Gisaan na nas Ginoo. Every time they see that, they will remember, dili na magluno pag-usab. But you know what the people of Shinar did? Kaliwatan ni Ham, ilalom sa iyang anak nga si Cush, ang Cushites, they built for themselves a very, very large tower. Matod pa nila sa Genesis 11 verse 4, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Tanawara, dili padugay ilang nadugan ang saad sa Dios. Dili na nako lunopon ang kalibutan pag-usab. Inig kakita ninyo sa rainbow, hinumdumi na akong sulti. Apanon sa gisulti sa mga tao? Magtukod tagturi. Let us build a tower. Kanang taas. Paingon sa langit. Kay aron og maglunop pagyud pag-usab, musaka ta, di na ta malumos. Mga kaigsuunan, sa nakita ni sa Diyos, God was very disappointed, of course. He has just given His promise. I'm not going to destroy the world with the flood again. Every time you see the rainbow, remember, that's the symbol of my promise to you. But look at these people. Magtukod tagturi. Nga taas kayo. Kutob sa kataas nga. Ug muabot pa man ang luno pag-usab. What does that mean? They were defying God's word. Wa sila mutuo sa pulong sa Diyos. Ingon ang Ginoo sa Genesis 11 verses 7 to 9. Giawag niya ang mga manulunda, come, let us go down and there confuse their language that they may not understand one another's speech. Samtang nagtukod ang mga tao sa turi, atoon matud pa sa Ginoo sa mga manulunda. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Therefore, its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. You know, ningadto ko mga kaigsuonan sa Ellis Island, the island where the Statue of Liberty is in the United States. Dito sa punuan gyud sa Statue of Liberty, naay dakong computer dito nga gibutangan nila og asa ang sinugdanan sa mga pinulungan sa kalibutan nga naadaptar na karon sa English. Gitan-aw na ako ang pipila. I was looking if there are some Filipino words there, and I found a few. But one of the interests that I was looking is asa man gikan ang pulong nga Babel. Kanang Babel di ay nga pinulungan sa in English nga Babel bitaw kanang magsulti ka nga mura nagdili na mulitok ang pulong, dili na nimo maklaro ang sinultihan. Ang original di ana gitrace up nila dito sa building of the Tower of Babel. Nahimo ng English word karon nga Babel, gikan ni anang word nga Babel, which means confused language. Wa na magkasabtanay ang mga tao. Yes, the Tower of Babel was built, which signifies three things. The meaning of Babylon or Babel in the Bible is spiritually. Ang spiritual meaning ni, number one, Babylon means man's attempt to save himself. You know what that means? Magtukod ta og turi nga taas, kay og muluno pa yun, dili na ta malumos. Ato naluwas ang atong kaugalingon. Ang buti pa sabot ana, ang tao mangitag paagi sa pagluwas sa iyang kaugalingon. That's the first spiritual meaning of the word Babel or Babylon.
man's attempt to save himself. Ang tao makahimog paagi sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Di contrast gyud kaayo sa gospel, di ba? Meaning number 2 sa word nga Bible, it means defiance against God's revealed will. Ang dili pagtuo or ang direktamente nga pagsupak sa nalitok nga kabubuton sa Dios. Nagsulti ng Ginoo. Every time you see the rainbow, remember, I have promised not to destroy the world with flood again. Ingon ang mga tao, di tamo to. Tukot tagturi, an attempt to save themselves. But they also defied, they also told God, we don't believe in you. That's the meaning of Babylon. Second, spiritual meaning of Babylon. Third, spiritual meaning of Babylon, it means religious confusion. Relihiyoso nga kalibog. Ang pagkalahugay sa pinulungan, lain-lain ang isulti. Ang usa ka tawo nagsulti mauni, ang laing tawo nagsulti pug inana, di na sila magkasinabtanay. Religious confusion, that's the third meaning. But the fourth meaning of the word Babylon goes back to the claim of Nebuchadnezzar nga mabasa nimo sa book of Daniel. The pride of man. Pagtindog ni Nebuchadnezzar sa ibabaw siyang palasyo, sa nagtanaw siya sa iyang beautiful nga hanging gardens, sa nagtanaw siya sa kalapad sa iyahang paril ug ang kataas ni ini 16 milyos unya gilibutan pagyud sa irrigation sa Euphrates River aron dili makatabok ang mga kalaban. Ingon si Nabucodonosor sa iyang kaugalingon, is not this the great Babylon which I have built? The fourth spiritual meaning of the word Babylon means the pride of man. Ang garbo sa tao, ang pagpadako sa tao sa iyang kaugalingon. So mauna nga kung imong tanawon karon ang warning sa Revelation chapter 14 verse 8 o sa Revelation 18 verse 4. Babylon has fallen, has fallen. O sa Revelation 18 verse 4. Flee from Babylon, come out of her. Kanang word mga igsoon nga flee from the midst of Babylon, adto pud nato na makutlo sa another prophet sa Old Testament, prophet Jeremiah. Jeremiah 51 verse 6 and 7. Matod pa ni manalag na Jeremias, flee from the midst of Babylon, and everyone save his life. Do not be cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. Apparently, ang Babylon maoy nahimong kalaban sa Dios. Taganina ako kamong nahisgutan. Sa Bible, specifically sa Book of Revelation, dunay gingalan ang mga magwawali. The tale of two women. The pure woman of Revelation 12, which represents God's pure and true church, and the apostate woman of Revelation 17 and 18. Karon matawag sab ni nato og the tale of two cities. Ang sugilanon sa duha ka syudad. Ang syudad sa Jerusalem nagrepresentar sa syudad nga gihimo sa Dios nga iyang garbo kay sentro sa iyang presensya, the city of Jerusalem. Jerusalem simply means the peace of God. The peace of God. Mauna ang iyang representation. The other city, the tale of two cities we read from the Bible, is the city, the contrast of God's city, Jerusalem, is Babylon itself. Whereas Jerusalem signifies God's church and God's city, Babylon signifies the city that has destroyed everything that is good about God. Kaigsunan. Sa padayon nato ang Revelation 51, 6 and 7. Nga nag-ingon, flee from the midst of Babylon and everyone save his life. Do not be cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. Verse 7, he shall recompense her that made all the earth drunk. The nations drank her wine. Therefore, the nations are deranged. Symbolic na sad nga pinulungan ang gigamit. Biya kamo
sa Babylon, kay ang Babylonia mo'y nagpainom sa kanasuran sa iyang bino. Ang iyang bino na maoy nakapahubog sa daghan nga kanasuran. You know what the wine of the fornication of Babylon means? By the way, fornication again. Fornication simply means idolatry. Thou shalt have no other gods, but ang Babylon daghan siya o gods. Ang representation sa monotheistic religion, ang Jerusalem. Ang representation sa polytheistic religion, daghang Diyos, Babylon. The tale of two cities. In Babylon, they had so many gods. And they have so many teachings. Intoxicated with false doctrines. The wine of Babylon's fornication simply means the teachings that has flooded into God's church that are not from the Bible. They are of paganistic nature. You see, the nations of the world had accepted their practices and false teachings. They had become intoxicated with the wine of her cup. They believe on a lot of things that are not from the Bible. Nahinumdo mo sa akong giingon kaninyo? Nga naman nga si Martin Luther, who was a great leader of the church, a teacher in the church, a professor of those who will become leaders of the church because he was a theology professor for those who wants to become priests and monks. Nga naman nga pagbasa niya sa Bible, na diskubrihan man niya ang kadaghan sa teaching sa church nga wala na mo square sa Bible. Muna nga at the end, sa 1517, gilansang ni Martin Luther dito sa Osaka Church sa Gutenberg sa Germany ang iyang 95 theses representing the teachings of the Bible that the church did not live up to and the teachings of the church that were not from the Bible. Mauna ang gingalag intoxication of the false doctrines. Mauna siya ang nahitabo sa atong Kristyanismo karon, nasultihan tasad mo mga kaigsuonan. Kita baya sa Pilipinas, dili pud nato kay ma-blame. Kay nag-angkon ta sa ngalan nga Kristohanon, the only Christian country in the Orient. But I have already told you, sa pagbautismo kang dato humabon og sa 801st Filipinos baptized in April 14, 1521 in the island of Humunhun. Akong gibasa ang kasaysayan higala, ingon ini ang akong nakita. Pagbautismo kang dato humabon, actually, ang iyang tuyo alliance or friendship with Magellan and the armaments and soldiers that he has. Because they have weapons, they have powder, they have guns, they have cannons. Sila, they have only bulos, they have spears. Apan, gawas nga gihatagan siya ni Magellan og daghang mga gasa. Unya, in return, naghatag po sila mga pagkaon sa mga inunta members sa expedition ni Magellan. Giselebrate nga maokadto ang Christianity sa Pilipinas. Apan, kung imog yung basahon ang kasaysayan, dili ka katuo nga genuine conversion. Unsa may conversion? Nga ang mga tao na nausab yun. Nausab ang ilang identity, pero ang practice wala. Because if you read further the history of the baptism in Humabon, it was a way of Humabon making friends with Magellan because he wants Magellan to kill Lapu-Lapu, the rival of Humabon, in the leadership in Cebu. Mauna ang naas history na to. Gusto niya nga si Magellan ang upatay. And you know, of course, what happened? Naggubat si Magellan og si Lapu-Lapu kay dili man mo dawat si Lapu-Lapu sa kang Magellan. Apan, inay nga mapildi si Lapu-Lapu, namatay si Magellan. And of course, you know, sumala sa imong mabasa sa kasaysayan sa Kristyanismo nato sa Pilipinas. Pagkahuman sa gubat, ang nahibilin nga mga sundalo ni Magellan, gipartihan ni Humabon. Apan samtang sila nagparty, gihiluan niya ang mga sundalo nga mga Spaniards. You know the rest of the story? 1521 man na nahitabo. Ni uli ang survivors nga nahibilin balik sa Espanya, and the Spaniards did not come back to the Philippines until the time
of Legazpi sometime in 1570. So dunay almost 50 years nga nawala ang mga Spaniards diri sa imong paminaw katong orihinal nga 800 nga nabautismuhan sa Abril 14, 521 sa isla sa Humonhon. Nagpabilin kahato sila sa ilang pagkakristuhanon sa musunod nga 49 years hangtod pagbalik ni Legazpi sa 1570? No. The real Christianity of the Philippines, kung imong kwaon, ang pagbalik na ni Legazpi o ang pag-blood compact nila dito sa Bohol. Muna to. Apan, kung i-trace up, yes, first baptism. But those are people who are not baptized. Do you think na-baptized na nga usab ang ilang bisyo? Naghubog pa sila human sa gubat o gihiluan ang mga kasundaluhan nga mga katsila. That is in our Philippine history. Basaha si Gregorio Saidi na apod. Babasagan mo sa Wikipedia kung wala na kay access sa encyclopedia. Well, what I'm trying to trace up to you is what has come to our country is the Christianity that was not purely biblical anymore, only the name. What came to us, we're very far from the Bible. So dili ta ka blame sa mga tao ron. They don't know what the Bible says. They are doing a lot of things that they believe are Christians, but they are not of Christian origin. Wine of the fornication of Babylon. So God called His people to come out. You know, if we turn to the Bible, we can see and discover why God called His people out of the false teachings and practices of ancient Babylon. Kaya ang ancient Yud nga Israel, nahimo man ni silang, nahinumdum naman mo, nahimo silang captive sa Babylon 605 BC. Apan while captive sila sa Babylon, pagkapildi nila ni kang Nebuchadnezzar, pagkapildi gyud sa Jerusalem ug sa Juda, pildi ni Nebuchadnezzar, may hari manggihapon ang Israel. Apan ang usa ka hari sa Israel, si King Zedekiah, sometime in 592 BC. Iyang giadaptar ang mga practice sa Babylonians ug iyang giimpusar sa mga taong Israelite. Muna nga si Jeremiah nasubo pag-ayo sa nahimong apostasy. Zedekiah brought the people of Israel into apostasy, and Jeremiah and Ezekiel were very hard with that. Kung basahon nimo ang Ezekiel chapter 8 verse 13 and 14, ingon si Ezekiel, turn again and you will see greater abominations. Gipakitaan sa Dios si Ezekiel og panan-awon. Tan-awa rag unsay gibuhat sa imong katawhan sa Israel ang mga Israelhanon nga karon sakop na sa Babylonia. Tan-awag unsay ilang gihimo. Nibiya na sila nako, nibiya na sila sa Ginoo, ang ilang gisimba mga Diyos-Diyos na. Munang Ezekiel 8, 13, 14, turn again. Ingon siya, you will see greater abominations that they are doing. So He brought me to the door of the north gate of the Lord's house, and to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. Ang pangutana, kinsa man ni si Tammuz, nga ang Israelite nga kababayan nagluhod-luhod dito sa loyo sa templo. Kinsa man ni si Tammuz, mga kaigsuonan, kusog mudagan ang atong time. Our 1 hour for Jesus is still the answer, is very close to its conclusion now. Let me again prepare your mind. Beginning tomorrow, we will resume with this topic. We will identify the original apostasy of Israelites when they were captives of Babylon. Munang makuha nimo ang term come out of her Babylon, kay ang nag-lead sa ilas apostasy, sila rapod nga ning kuyog na sa mga Babylonians. Tomorrow, watch out, the identity of Tammuz, his mother, his father, and the rest of the topic. Why we are having our important subject matter tonight. The second angel's message from Revelation 14. Babylon has fallen, and Revelation 18 verse 4. Come out of her, my people. Ang katawhan sa Dios, ginatawag niya, lugwa mo gikan diha, kay maangin mo sa iyang kasalanan, maangin mo sa silot nga alang kaniya. Watch out for that tomorrow.
But for this time, may I ask you again, please pray for the anesthesia of the Holy Spirit that you will hear these teachings, just like we are tracing the original social contact tracing, historical tracing, asa nagsugod kining sayop nga doktrina nga milukop sa Kristyanismo karon.